Hanyuma rero twihuse nk'uko amashusho bigaragaza ni abasirikare babarirwa muri 300 ba Afurika y'Epfo na bagenzi babo mu bihugu bya SADC nyine bari baragiye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 basubiye iwabo kuri uyu wa mbere banyujijwe mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko rero bigaragara mu mashusho imodoka zabakuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zo mu bwoko bwa Coaster ndetse na bisi baherekejwe n'abashinzwe umutekano bo mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Benshi muri bo ni inkomere. Aba rero batashye nyuma yo gutsindwa rwose hariya Igoma mu rugamba bari bafatanyijemo n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Wazalendo, FDLR ndetse n'abarundi hari n'abacanshuro. Abo rero bose nyuma yo gutsindwa bahisemo gutaha iwabo. Icyo gihe rero abasirikare ba SADC bamanitse amaboko bambara igitambaro cy'umweru kigaragaza ko batsinzwe. Basubira rero mu bigo bari barimo, ni ibigo bibiri, kimwe cyari kirahitwa mu Bambiro, ikindi cyari hafi y'ikibuga cy'indege cya Goma. Abasirikare ba SADC basabye rero gutaha banyuze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, barangirwa kubera ko cyangijwe cyane n'intambara. Bemererwa rero gutaha banyuze ku mupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wa Gisenyi. Nibutsa ko rero tariki 21 Gashyantare abasirikare ba SADC bemerewe gutaha, ariko ikibazo kiba kuba rero batemererwa gutwara ibikoresho byabo. Bivuze ko rero kuba barimo ko harimo n'amabuye y'agaciro bari baribye muri Kongo, ayo ntago rero bemerewe kuyatahana. Hemejwe ko rero bacyurwa abarwanyi b'abagore batwite, ariko nabwo bavuga ko badashaka kugenda basize bagenzi babo cyangwa se ngo bishyirwe mu itangazamakuru. Ubu rero nibwo bemerewe gutaha, nabwo mu buryo butunguranye kubera ko twari twizeye neza ko azataha ejo kwa kabiri, ariko kandi baracyuwe. Ntabwo turamenya niba ibyo bikoresho byabo babitahanye, ariko nk'uko bigaragara mu makwasteri nta bikoresho birimo. Turacyakomeje gukurikirana kugira ngo mu kanya tuze kubazanira inkuru irambuye. Nk'uko biteganyijwe hari indege ziza kubakura ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali, zirimo iza Botswana n'izindi zigenewe gutwara nyine indembe. Ntabwo rero nk'uko amakuru akomeje kutugeraho yemeza nta ndege ya South Africa iza kubatwara. Nabo ubwabo bemeje ko bafite ikibazo cy'indege muri mu nzego za gisirikare zirwanira mu kirere cyangwa se mu ngabo za South Africa, ariko igice kirwanira mu kirere nta ndege bafite. Akariyo mpamvu rero baza gutwarwa n'izindi ndege zo muri SADC nk'ubufasha. Ni igisebo kuri Afurika y'Epfo, ni igisebo gikomeye kuba igisirikare nk'iki kivuga ko kiza ku mwanya wa gatatu, ngo nyuma ya Algeria na Egypt. Bavuga ko aribo baza kuri uwo mwanya wa gatatu, ariko bakaba babuze n'indege yabo ya gisivile cyangwa se ya gisirikare iza gutwara abasirikare babo. Ni igisebo gikomeye. Reka dukomeze dukurikiranire hafi tubageza amakuru arambuye mu kanya, mukomeze mubane natwe. Wumva ibintu kuko niba General Makenga yungirijwe na General Maheshe Bernard, cette fois-ci ashobora no guhindura ibintu akanongirizwa na Sematama kugira ngo nawe yumve nk'umuntu w'umukomanda wari komanda, kuko ntabwo za ngujye kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo birasaba kuba kurya umutima amenyo. Abasanzwe muri M23 ntibiyumve ko ari abantu bakaze cyane ngo bakandamiza abagenda bazamo, restriction igahinduka. Wenda Sematama akaba yakungiriza Makenga, wari uri akabyihanganira akabyumva ko uko bimeze. Muri politike yo muri Sud Kivu hari na Minembwe hagajyamo abanyamurenge bahagije, birakwiye. Nabonye n'umugore usaba ngo ashyira hajyamo abagore 50% wo muri société civile muri Sud Kivu. En fait umupira uri mu banyapolitike
na General Makenga kureba ukuntu arimo kwakira abo bantu bakomeye bari bakomeye ku giti cyabo kuko barakomeye, akacanga iyo karita donc ni ukudasinzira, bakajya barara bapanga ku buryo uzazamo ujemo atibonwa nk'umuntu uri potinze like gutyo. Ariko M23 ya Fleuve Congo bakira abantu bo muri leta, bakira ama reporters, noneho kwakira inshuti zabo sibyo bizabananira, ariko burya inshuti yawe niyo yakugora cyane. So birasaba ubwenge n'ubuhanga bwinshi. Tuvuge niba Sematama ari umukuru w'igisirikare runaka, yajya ahandi akaba twice w'igisirikare kandi ahandi yatangaga order nta handi ciye akabyakira. So ndumva ntawangishije inama kuri ibyo, ariko ibituvuga byose baba babyumva. Ni ukuvuga ngo umuntu ibyo yakira agomba kubyakira, bakareba koze barwanira, kureka kubanza kureba imyanya y'ibyicaro barimo. Nibyo byose nibyo bari byo nibyo bazaba byo. Nahoze mbona mukanya Corneille Nangaa, ni ibintu nabonye kuri Twitter account ya Bertrand Bisimwa nahandi nabibonye, avuga ko umuntu ushaka kuza muri AFC aje gushaka imyanya no gukira no kugira gute, arabwira ati mwibagirwe rwose, hano ntabwo ariko bimeze, kandi iryo ni ijambo ry'umuyobozi wa AFC. So rero ntekereza ko twirwaneho, ntabwo yaba ikibazo ku bantu badafitanye ikibazo nabo barwanaga barimo kwakira. Birasaba rero kugira ngo habeho flexibility, aho ibintu bikomeye abe gukomera, ariko restructuration irakeneye. M23 ya Sarambwe nabonaga sijui na hehe, ntabwo ikire M23 y'uyu munsi. Niba haje umuvugizi wa Panzi Foundation ukaba wari Kanyuka, muri politike namba yeri burya wanamukurura nkonguwo akaba ari nawe uvuga, noneho ukavuga uti ibyo ravuze birahagije. So inclusion, kwenkiriwa abantu muri politike ni ikintu gikomeye cyane. Hari abaryana inzara bati uyu ntiyari akwiye kuza, uyu nguyu yaje ate, aturutse azanywe n'iki. Hari uwo nguyu uje ubu tarakwizera avuga ati izi nyeshyamba ninjiyemo zirandangiza. Ubu ngubu M23 igiye kumugaragara ku karubanda kureba koko nibishoboye gutegeka gisirikare na politike, akazi nibwo kayibana akazi kenshi na diplomasi, kuko ntabwo iyi mijugujugu iri muri Eastern DRC izahora iterwa Uganda, iterwa Kenya, iterwa Rwanda, iterwa wenda ibindi bihugu, ngo wenda mu buryo bugaragara ngo bano bantu basigare kandi bari ku rugamba. Urumva barakeneye no kugira ngo bavuge bati turahari, mwirirwa mushwana n'ibindi bihugu, ntiturahangaha, ntituri Bukavu, ntituri Goma, ntituri hose. Politike barwaye mu M23 bafite akazi kenshi, sinzi ko bazongera no kubona umwanya wo gusinzira niba nk'igihe cy'umwaka, kugira ngo bamaze kubaka izina rikomeye n'abashwanaga n'ibihugu wenda bajye gushwana nabo, cyangwa se donc bagaragaze presence yabo nk'abari mu rugamba. Iyo ownership igaragare, ariko bizaturuka mu buryo ki bashoboye kumanaginga, bagenda basanga ne kudasubiramo amakosa nk'ayo abo basimbuye, haba mu rwego rwa gisirikare no mu rwego rwa politike. M23 Alliance Fleuve Congo bashyizeho abayobozi Goma ba guverineri, ndumirwa abantu bazahana isigeze bashyiraho guverinora ya Nord Kivu, iriya guverinora ya Bahati, bakibagirwa mu mugore n'umwe. Ndavuga mu rwego rwa guverinora, ntagira unjyana mu makomine. Ni ikibazo gikomeye. So bashyira ubwenge kugiye batekerezaho politiki igana, niho bizaborohera kubagenda babasanga nabo ubwabo hagati yabo. Nagiye Godfather good